dumelang apshine lo buisa nyanga yompedi mkhulu hoti bakwethu ngiyabulisa ngise Fine Town ngikhuluma na wonke umuntu osezweni ngibona nanga ofela uthi amdimba nabathariyenzu namhlanje ngikuthanda ukuthi ngikhulume ngamaphupho ditoro dreams kunabantu abahlushwa amaphupho amanzi intaba imifula ininani oyiphuba nje imigodi aphuphe nje leza umuntu ongayazi ukuthi le nto le ibizwa ngani iyakuphi kwezenjani bathi bamuthi amaphupho are important because of umungaphuphi we believe that abagina bakwazi ukuvakashela amathongo agino kwazi ukukhuluma nabo through amaphupho I may say it's ancestral visiting kuwena noma wena visiting ancestors ngendlela yakho engazi ngathini ngendlela kamoya akizwa ngikuthole kiring more like prayer is God visiting. You can never visit God uma uhleli uso ufana ukuthi ukhuluma nawe uma ngikhuluma nawe kanje camera ngivisithe wena kwakho emsebenzini wakho wherever you are. God, when you want to visit uNkulunkulu you have to pray then ukhonza uchakela mudimu bemudimu ukhonza uamoyela bakwethu amaphupho are important. I can mainly take you contact from eBhayibhelini la bona uJoseph wayehlala iphupha njalo uyabona ayikho indawo la uzophupha khona njengasejele kunabantu abenze isirious esabeka emhlabeni asazi uritsala iBhayibheli ikawela straight abana umusejele uphupha ungaphandle uphuma wakho phupha usisi wakho phupha umfazi wakho utalora holidrongo. So by so saying uma umuntu wenze izilongo uhereza uzama ekalo umsebenzi loyo because by so doing uma ungangena ejele usazophupha uphuphe uphumile kanti khona isavala futhi level 4 level 5 level 6 kuze kuyele ku level 100 singazi ukuthi ufika nini. So bathu bamuthi mtabeni idoromo mkhulu uma ngiphupha amanzi kusho ukuthi ngiyothwasa yini mkhulu uma ngiphupha umlilo kusho ukuthi usokwenzakala yini ngizosha mkhulu uma ngiphupha imoto igijima kwenzakala ini bakwethu ayisiqale emanzini mkhulu ngiphuphe amanzi. The question is uphuphe amanzi kwenzakalani emanzini mkhulu ngiphuphe amanzi ngibona ugogo othize eme ngaphandle enginikeza ukuhlala lelo phupho straight forward liyasho ukuthi umuntu amadlozi and abaphansi bakini basemanzini kunesiphiwo bakunikeza sona mkhulu ngiphuphe umlilo mullo kusha kithi kusha nje sisacimba kungacimiki lento iyasho ukuthi la ekhaya kuzoba neindaba eziningi ohlala dipulelo dintwa dipuo sesinakutsi ngolking kimullo mkhulu ngiphuphe ubani bani esha amaphupho in mind you awasiphumeli ngokufana masabantu mina ngaphupha ukushada la ekhaya bese kuthiwe kushuthi uzwa nomnqabo kanti no it truly means that la ekhaya kuzoba nani kuzoba nomshado mahadi ayadla omunye umuntu bephupha imali kusho ukuthi inhlanhla yakhe ivulekile kwabanye abantu uma uphupha imali yamasilver eshayinayo kusho ukuthi kunani kudlohlokofa la muntu kunomuntu uzoshona uma uyibona iphethwe umuntu esifazane le mali le kushona umuntu wesifazane uma uyibona iphethwe umuntu esilisa ukwenza mayenye muthi wamona okusho ukuthi le mali le kunomoya othengayo mkhulu ngiphume induna ubusobonke namaphimbuzi ubusobonke ngingazi ukuthi kwenzenjani mina uma usuka mkhulu uthi ngunikeze izizogeza into zokuthi uphile uma uphupha umuntu esabekayo kusho ukuthi lento esihleli ngaphakathi kwene emoyeni ziyaphuma ziyalahleka akuthiwa ngicela kiring mkhulu mina ngiphuphe ihashi limini gijima kakhulu uma umuntu uphupha into efana namahashi inkomo imbuzi wena nkukhu wena ini kuyasho ukuthi umuntu kamoya ditoro adiritswana ditsika utswana ibile hadietsi kula dikopana tsingara ing muthu le muthu ba dimeni ba fa ditoro ka tsile ba fanga yona mara ngiyayilelana uma njalo nje uphupha umuntu ohambayo bathu bamuthi nakongwe kuyasho ukuthi ebusuku mule ngiyasebenza mina mkhulu ngihlala ngiphupha njalo nje bangivuka yovuka nje ngikhathela umzimba wasebenzisa so uphupho aphuma ngendlela eyiningi lezi engazi ukuthi ngathini kwena kodwa na indaba uphupha inkomo uphupha imbuzi uphupha into ezimfuyo into ezinhle washo ukuthi uzabusamba kahle sisayinto zakho mkhulu nginokuphupha ngihlele endaweni engathi umnyama kodwa ngibone ngathi ilight isondela ngakumina ngibone ngathi ilanga liyakhanya ngakumina njo yatsho lokuphilo mbahawo lififilo lenkaro lona uthule utswa hanyane ishintsho lewakhona empilweni yakho tika mkhodi doro dibwa ngadeni lerona uma uphupha ukhanya bakwethu kuyasho ukuthi impilo yakho isazoshintsha
mkhulu ngiphuphe ngibona isihlwane silala nami kungqono ngoba uyasibona abakini basaphila bayabonisa kunabantu abalala yilwane bangasiboni ngalwa naso ngana sasabaleka kuyasho uthini lo mlingo lekade ukulwisa ukwazi uthuhlule mkhulu ngiphuphe umuntu esenext door ngithela ngamanzi kodwa ngamshaya azabaleka kuyasho ukuthi loyo muntu loyo thize akekho right empini yakho okusho ukuthini kumele uphume kuyena mkhulu nginokuphupha mina umuntu engiflathele so ngithi ngisize umuntu owajika osheba kama wamflathela lento iyasho ukuthi loyo muntu ophupha eflathela umuntu ongekho right nanoma kunjani na ungamthembi because of mutho wawenza lawo lejwa utofika jike ngokutwa hayi uphilomba hawo for wena then kunabantu bakwethu baphupha basikolweni I won't lie to you uma uphupha usesikolweni that thing truly shows that kumele uhambe uyothwasa mkhulu si-15 wasesikoleni ninomoya nonke idlozi bakwethu is something ayifana ukufundisa ugogo kungana bapastor solo kabapastor shona ngaphela kanjalo ubufundisi akusi-gift efika kuwena ulele ebusuku akuzingayibiyajwanga efika kuwena barofane uyaburuti no buruti waburutelwa that's why bariki buruti uhutle hape urutise batho ka bona mara leyo thiyobungoma idlozi lingaba yi-1 but lingena abantwana abayi-8 la ekhaya lingena abantu abayi-15 la ekhaya idlozi likwazi ukuthi linike lo isikhwama lo uphupha amathambo lo uphupha imithi lo uphupha intaba uphupha njo yabonza batho abodimore lifiwe kaofela then naliphupha mkhulu mphuphe ngisentabeni intaba eloku ikhula ngimephezulu kwayo ngathi intaba eloku yaphezulu that thing shows ukuthi impilo yakho usazoya phambili ngendlela esimanga ibonisa straight mkhulu ngiphuphe ngineyade enkulu nginani lento lezikhona ezakho kumele nje uzamukele ezandleni zakho ngisazobaqhaza amaphupho bakwethu namhlanje i-intro yakhona ukuthi amaphupho ayadifara kubantu asiphumele ngokufana izinto nje engafani mkhulu nokuphupha bami ekhuluma nami nje izinto zezanto lezo whenever uphupha abantu abakutshela izinto ezi-accurate bakutshela zona straight make sure ukuthi umuvuke ekuseni uyaphahla ngesineke ukuthi ngibonga amaphupho ngicela ningengezele whenever guys uphupha into bonga uma uphuphe ubona umuntu efa swaka speed orapele mujima phela mujima matla ohle lento leniphupheni biphuphe umuntu efa bengicela kusama ukuthi umuntu angafi by so doing umuntu kamoya you can block that thing you can block it then uma umuntu uphupha into enhle uphuphe igold uphuphe in wake up immediately mujima kuba nthoye ihle imali ize ngibe namandla ngiphile ngibe njani then njalo mujima ukhona ngirelease awufetsa ukuphahla yonke into kwazi ukuthi khanya once uphupha uthandaza vuka uthandaza immediately once uphupha ubona izinto vuka wenza into ezalo immediately into uyayiblocker uyayibiza futhi uyisile move lobo nganyanga yompethi mkhulu wothi bakwethu ngibonga abantu abasazobheka benza ukuthi amaphupho amba kanjani iphupho li-important unkosi uFaro by the time ade phupha ona uqhankqala hahoni abona ukuthi ake ngihambe ngiyobuza ukuthi kanti kukanjani amaphupho ngihlupha ngakanti kwenzakala ini so make sure bakwethu ukuthi amaphupho akhe walandela and uma kuthiwe kuwena uthana nomuntu bathi lo muntu lo phuma kuye make sure ukuthi wamthwele osikale dipono ntsa ba dipatla wena bare uyambona ukuthi njani phuma kuye bese wena uthini hayi ngiyamthanda bathi batwa bathi but they know better bayaziphambili babona phambili ukuthi lo muntu lo uzokwenzela ubungozi when it comes to this and this and this mkhulu ngikhala ngiphupha njalo umfazi wami engidlisa baleka slicer tsosi yekela ukulokuhleli baleka mkhulu ngikhala ngiphupha njalo ngaso lento lenzakala izwe umuntu so it's a mo musu lokwenza ngiyabonga makhosi